Wengamzakwenza-ke nginibingelele nginamukele kuzonke indawo la kuzofika khona le video. Igama lami ngumsizi aka Inkosi Owadi. Uma uqala ngena kule channel, qinisekisa ucozela usubscribe uzothola zonke izinto esiyiphostayo kuyona-ke le channel. So lokho sikulethela zona zinjengoba zinjalo. Namhlanje EFF noma-ke umengameli we-EFF uMalema uthi-ke weseka uZuma KwaZulu-Natal. Uthi abantu bakwaZulu-Natal bakhetha uZuma, ngakho-ke kufanele ihlonishwe intando yeningi. Uthi utshele-ke noRamaphosa ngalokho ukuthi-ke ayibhekisiswe indaba ye-collusion, iphathe-ke namavoti amaningi, kufanele-ke ilide. Uthi-ke azikho-ke izingxoxo azenzeke neqembu Umkhonto Wesizwe, kodwa-ke uyisapotha-ke ngokwenqubomgomo yokuthi iphathi-ke ne-majority kufanele-ke ilide KwaZulu-Natal. Fisa ukuthi ngithole uvo lwakho nombono wakho uthi wena cabangani-ke ngalokho kushiwo kumengameli we-EFF uJulius Malema. Asihlangane lapha i-comment section.